Još jedno pitanje bilo, znači ukoliko osoba, da kažemo, imala je osoba imala operaciju skidanja mladeže ili ne znam čega i mora, da kažemo, da taj dio tijela bude, da kažemo, da bude na njemu flaster ili tako dalje. Znači, obratite pažnju, znači, generalno pravilo, znači, kada osoba na sebi ima zavo ili flaster, koji je radi potrebe. Onda u tom slučaju šta se radi? Znači, bilo prilikom abdesta ili prilikom gusula, ono što može da se opere, ono se opere. Znači, ono što može da se opere, ono se opere. Međutim, ono, znači, da kažemo, flaster ili zavo koji se nalazi, preko njega se učini šta? Preko njega se učini mes. To jeste, on se potare. Znači, on se u potpunosti, ukoliko, na primjer, uzimam abdest, međutim, ovaj dio tijela mi, da kažemo, ovdje postoji, da kažemo gips, ovaj dio. Ostalo, međutim, poslije ovaj dio gore ruke mogu da operem. Znači, kad uzimam abdest, ovo ću šta? Oprati. Međutim, mokrom rukom ću ovo gore šta ću? Znači, potrati. Isto ukoliko se nalazi, na primjer, na nozi, da kažem, prilikom gusula, znači, opraću sve tijelo, osim taj dio, znači, njega ću potrati. Allah najbolje zna.